Kenika per lockdown ke pemerintah kita pun ni something ban de uki assignment befer ke banyak yang kita ke banyak don kam de assignment men yepet kenika video ke pemerintah ban ngah ilek ya website ba hot li legend search so ilek nu legend banikong legend hang ni ni saja kah subjek ke ba dan kam yang ni kuat sebut kum kena sampel research methodology so search what dia kata research yang ni pau sebut ki kot ki bedai bat kena ka research methodology so minta nhìn page tối na pedeng jong kini sebut no ngan page na kenika research methodology method and technique klik itu ke pau ni ani ki pau ki description baru jong kenika kot kentub ya ke title ya unong tho ya publisher ya ka snam bopun bagi penmi ya ka skin ISBN time adat size nomor kunta terter banyak ya kena kot klik ya kena kedor research methodology klik untuk tu kalau pau untuk banyak ya kena kot klik get ini ada tu get klik untuk get tu kalau download kalau download tu dah ada kan pau page ini kalau page nak file page download tu kalau pau research methodology method and technique second revised edition tu ni ya kena kot kedasuk bah kot gidon ru sibun ki site ki ba silap ban yo ya ki kot ba kidon kam te kini de content tela da phi ngau ba kane ka yarap ya phi ngau ba like share ba subscribe lem ya ke channel sunga